Ko prati moj kanal zna da u dvorištu imam bazen. Evo imam ovaj najekonomičniji bazen 305, 4,5 kubika. I imam tu sreću da imam dvorište koje je poprilično dobro osunčano, ima dosta sunca i meni sezona traje i više od 2 mjeseca. Da li se on isplati? Pa ako imate dvorište kao što ga imam ja, i ako imate sunca i volje da ga imate, onda se isplati. Ja ga imam par godina i želim vama da kažem, koga to zanima, zato što me mnogi pitaju od kolega, drugara, jel može ovo, jel može ono. Pazi, nije to samo kupite, sipate vodu i to je to. Treba malo i da održavate taj bazen, da vodite računa o kvalitetu vode. Naprimjer, evo, mene je ova sezona, to je svaka sezona izađe, znači prva sezona je najgora gdje morate odmah da kupite bazen i da uložite dosta novca. Znači ovo je najmanje moguće po meni, ima i manjih, ali to je baš možda samo za neke klince. Ovo je za jednu porodicu skroz ok. Ja planiram danas sutra da uzem još samo veći. Znači ovo su, ne možemo mi svi da imamo zidane bazene i prave bazene, koji koštaju 1000 evra, maltene koji dodatna kuća ili neka garaža. Tako da ovo je onako jedna budžet varijanta za većinu ljudi. Da li se isplati? Pa da, meni se isplati baš, evo dole piše da sam ga, ovaj beton, 2016. To jest 2016. tako je, smo izbetonirali ovo jajborazar. Znači morate da imate ravnu podlogu, to je preduslov jedan, i da imate dovoljno sunca, jer ne znači ako imate dvorište da ćete imati mesto u tom dvorištu ili da ćete imati sunce, jer ako nemate sunca onda džabe vam je sve. Ima varijanta i sa grejanjem vode, ali onda to sve dovodi u pitanje isplativosti, da li se isplati ili ne. Znači, evo, ja svake godine kupim jedan filter koji košta recimo 10 evra. Ove godine sam morao kupim i novi pokrivač. Znači obavezno mora da ima pokrivač bazen, da ne upadaju insekti preko noći, lišće, sve i svašta, onda to truli, zagađuje, kvari kvalitet vode. Znači evo, ja sam ove godine i naravno hlorne tablete, znači uložio nekih 35 evra ove godine, znači to je meni za celu sezonu. U nastavku videa pogledajte kako ja održavam moj bazen, znači morate i održavati ovaj bazen, nije to ništa strašno, nešto komplikovano, ali prednosti su te da ja mogu da se kupam kad god hoću. Znači evo, ja mogu da postavim i suncobran i ležaljke, da slušam muziku, u svom sam dvorištu, ne moram ni da idem, ništa dodatno plaćam. Znači mogu da pijem piće, slušam muziku, uživam. Kod svoje sam kuće, ne moram ni da idem. Sad neko će da kaže ne možeš da plivaš, pa okej. Ne mogu da plivam, ako mi se pliva odem negde pa plivam. Većina ljudi i ne pliva, nego se čvari na suncu, sedi po kafićima, tako da se nalažemo. Nismo mi baš neki plivači, čast izuzecima, oni koji plivaju, oni sami idu pa plivaju cele godine, znači to nije problem nikakav. A ovako što se tiče nekog užitka, uživanja, imati dvorište, a nemati bazen, ne znam. I ja sam imao problem, imao sam jedno veliko drvo ovde, jedan orah, to sam snimao jedan od videa, možete vidjeti, i on je meni dosta skrećivo sunca, tako da nije moglo da se kupa posle 5 sati, a ja sam mogao bukvalno da se kupam do 12 uveče i noćno kupanje može da bude, znači imam i osvetljenje, sve je to okej. Znači ja sad imam grejanje bukvalno ove vode, sad preko leta sunce zalazi tek oko 9 uveče, tako da voda je toplija još uveče nego preko dana. Ako neko razmišlja o ovom bazenu da ga nabavi ili ako ga već ima, neko uživa, šta znam. Pozdrav svima, vidimo se neko sljedeći video. U nastavku videa pogledajte kako ga ja čistim i održavam. Pozdrav svima. Evo imamo jedan Intexov bazen, 3 metra širine. Sad ću da vam pokažem kako uz pomoć prirodnog pada ga ja čistim i parčeta creva. Znači evo ovako, imamo crevo par metara dužine i
da ne bi kupovali neke skupe pumpe i neke gluposti. Znači sad ću vam pokažem kako ja čistim. Znači ovako, ja i ćerka smo u bazenu, ona mi pomaže. Znači uzmete ovo crevo ovako, potopite ga u vodu da se napuni vodom. Znači da ispusti vazduh. I onda ovako ja zapušim prstom i samo ga izbacim. I pogledajte, voda je prirodnim padom krenula, a ona ovdje usisava. Znači to trunje. Eto, pogledajte kako to ide. Vrlo lako. Samo uzmite neko kvalitetnije crevo da se nalomi kao ovo moje. Pa onda usporava vodu. Jeste da malo isteče vode, ali nema veze. Znači ne morate da kupujete ništa. Vrlo lako se očisti bazen prirodnim padom. Evo pogledajte. Znači nekad mora da se dospe voda. Znači sad će moja ćera to čas posla da očisti trunje sa dna. Sa površine. Vrlo lako sa mrežicom. Sad ovdje imamo i filter. U ovaj filter se ubacuje jedna tableta. To jest ne u filter, nego, izvinite, ovdje je filter koji treba isto da se čisti povremeno ili se menja. A ovdje imamo jedan plovak u koji ubacujemo tabletu. Znači ova tableta je 3 u 1. Znači ona izbeljuje vodu, ima hlor u sebi i protiv algi. Znači ovdje ima 4,5 kubika vode. Ja jednom sipam i samo dolivam celu sezonu. Tako da je to vrlo ekonomično. Znači nije to samo kupite bazen, sipate vodu i ura kupanje. Ima tu i nekog posla. To je uglavnom moj posao, ali ja sad sam zamolio ćeru da mi pomogne. Evo imam i neku mrežicu. To sam kupio kod Kineza za neke male pare i to ovako izbacimo neke bubice koje upadnu. Tako da, ko razmišlja o kupovini ovog bazena, to je video za njega. Zato što, šta je preduslov za ovaj bazen? Morate da imate ravnu površinu dole. Ja imam beton, stavio sam stiropor, najbolje je bilo neki stirodur. I sad, šta je najbitnije po meni? Bitno je da imate puno sunca. Znači ja sam ovdje u dvorištu imao jedan veliki orah koji posle 5 sati je stvarao ladovinu i onda je problem sa vodom. Znači gledajte, ako imate prostora da imate sunca ceo dan i onda nema problema, imat ćete sigurno sezonu 2 mjeseca ako ne i duže. Jer to je problem. Znači ovo je mali bazen sa 4,5 kubika, zamisli da imate veći bazen. Znači bilo bi stalno hladna voda i neugodno za kupanje. Postoje ovakve pumpe sa grejačima. Drugar Siniša mi je bio pozajmio, ali to troši 2 kW struje na sat vremena i pitanje je koliko bi mu vremena trebalo da zagreje jedan bazen od 5, 6, 10 i više kubika. Ono bi moralo da radi non stop 24 sata ili ceo božji dan. Tako da i to je vrlo bitno gdje vam se nalazi bazen. Znači evo, meni je ceo dan na suncu, skoro ceo dan, evo imam jedno drvo. Tako da nije ceo dan, ali ovdje je skroz ok. Kako smo odsekli to drvo koje je ovdje bilo zaklanjalo pola dvorišta je bio veliki problem. Ja ovaj bazen imam 5-6 godina, on je kao nov. Znači vrlo lako na kraju sezone se prospe, opere, složi, do sljedeće godine nikakav problem. Samo jednom ili 2 puta sam menjao ovaj stiropor. Tako da nije to samo kupite bazen i sipate vodu, ima tu nekog i cimanja. Eto, to pokazujem za ljude koji su razmišljali i razmišljaju o ovakvom bazenu i imaju gdje da ga stave. Topla preporuka za bazen ovako montažni ovaj. Nemojte da uzimate onaj sa prstenom naduvavanja nikako, jer to dovoljno jedna ptica da sleti ili mačka da ga izbuši i od njega nema ništa, džabe ste bacili pare. Znači morate da imate sistem za pročišćavanje, znači pumpu i obaveznu hemiju i da ga održavate. I to je to. Pozdrav svima i svakom dobro želim.